ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Daki pongot ki dekat jong ke Gentia Hills Truck Owners Association kila pakhang lenti ki truk jong ki bor penyai karkhana penmi dau bilat ki badan ha East Gentia Hills ki bahir ban kit mar syakalan bat silchar jong ke jelah Assam. Kini ke jing pen i bor jong ki dekat kini ke seng kalong hadin baki bor penyai karkhana kim shimla menjur ban sew ya ke bai kit bai ba ke bathamai wat hadin baka sarkar jelah kala de penmi de ke jing pen bena. Presiden Jong Kaseng uba Nidamon Chulet habaya keren mat kilat pathai khubor ulaong baga jing pakhang lenti ya kitrok nakasnong lomsnong kalong hadin balalap baki don bon tili kitrok ki bahir syakalan bat silchar ban kitmar. Mana sini biang? Nega Gentia Hills Truck Owners Association the here is ne jelum snong na gadau ko wa the yo piknik strike was dang le dok on ruterik dan re ngi gadau here jelum snong ni ubun gi kiri semen klingkar wa here cheni cha silchar kalan tartar wa to na gadau mi corporate kini semen factory wi haging to kini jing ye ki jing to ni diman yang tekarpat okun tu yigi semen factory wo wikre langki kijing itu gani henrei wo egi yegini kijing dewa gayong kadu kamte hakajok kepor ngaken tu le ke sarkar o chimkhia go yigini ke ichu na kepor si kepor go da dapi pembat warok gi benta henrei kuwi usau si wong ke factory emper krek kam go yigini ke sarkar to himkhia go ni to bicar bria go yigini nagidau go wam krek gi sarkar krek gi semen factory gini handai ki sarkar tok him action gini ki semen factory deum hoi u the siliang ke perla ngakarpat ka sarkar banjur ki sarkar yo him kia go gini handai lada kamni upaj ba ubun welang daw yap ki kejing itu gini waro no segawi ke pon kamu yo upaj ba wa wada pelaj i ke kubor nin wato upelaj i ki giri ki lokal handai ki wi go siap si wong la dapat kejing itu gani bun gi kenrum geram gua la dapat ni lokal kadu kamte kerpat gi baj yo ye chak gi kejing itu gani wa dap hado dap gini kam ai gi semen factory gini jing dewa yo nyau ba gi lokal le ye chak gi cekat tukat ni por gi lokal mentu do kwang so ika yo la kumi gnu kenrum geram